Belai hambai puilan sini oro je Rising Tripura chini khorang tai srang sati tai awa hekete kwang ma chini kok borok sanai ba chini tipra dofani je kok awai mung khlai nei bodol lok nang no pai play hambai tai nong bising ti khlai chung tin oro je joint movement against CB ba chung jointly tini DSF ni thajing sekang kok sai thangka sini ta ko General Secretary DSF ni Sunil Dabrong bonobo belekena hambai tamu ngangkai tabuk tini neo jorao sung je khanalai mani ba je nugui phemani ba chung tini tangi yo jagao press meet khainani nangkha akok belekeno tabuk one sup thai jora ngi tongkha sung thangnayo bini thani strai khnaka je 17 na 17 July 17 May o Nondon Nagor kaisa je incident ngkha abo bo same gotona je gotona gotiri nai borok ni ngangkai bong mukhi mungsangya Pia je peacefully hamjaknai je kahamno hamjaknai kesang-kesangno hamjaknai bini mung against tongkai je purbo case ngi thangu abo belekeno one master issue kai abo chini sakao kaisa poza bogui toni mani hai thinango chini bororok je dofana hamjagai basanai rokni bukhuk muthupjak thungni kaisa phunukmani lama se abo ambageo jorawang tini yang oroni kokno bisi chaya pano je jengafru 9 December of Khlaile Paikha, 10 December 2019 also Citizenship Amendment Bill tong khapru. Gai Citizenship Amendment Bill no kebengai jeng coba khlainya thamani sara Tripura gnangai ebong North East pura ba pura India o siabo abono sejau jotno aja gau kuno kyaboni kuno jati ni against to boya kuno party ni against to boya kuno dharma ni against to boya jeng sabone against tong kai CAB ni against to Jeta jeng coba khlaimani ya ulo fano citizenship ulo act ni thangka citizenship amendment bill tongmani act ni thangka ja sini kapal hamia hini mano pia aba hege jeng nuk khaje a citizenship amendment bill ni against to thangmani abuni coba jeng poknani kokri sekango agor tolaw ba hino nukha bujak tokjak abuni ya gulo o citizenship amendment bill ni against to coba khlaina thangtani madok bari haijagawo ajagaw gulli ponto sakha ngai jeng tini ajagaw nai ni di tabu jaga thajing samane haiko Chini ngangkai chini bai bini kebang mo jora chung sakangkai communal hinjago tini ang strai ke sanamu sungo kok awai ni bisingti chini je nang mani kok no sung sana thangtini tangi communal hinjak nani ba tini ang bangali ni birudde bo saya bangali ro pong ni odhikar sanmani kaham amora bangali ko jindabad no kaham bongni bangali ni jeman thai soktange sao abu kuno hamiya nga chung tiprado fakai tangi chin tiprado fani ni kok saka ke chung communal hinjakna klai a kok sitini tini nai ni dithanai aba hai khei chung 9 December joint movement against CAB DSF tongwa jagao kabangma BPA charu tongba kabangma political party hindi non political party hindi mililai aba total non political non religious tai non profitable aba hai khei sa Tripura ganangi khailai thanibo 9 tariko chini monuni gotona no ang sasiwan monuo je goti mani karon ajagao ang pai thang tongo monuo je somoy gotona goti kha 9 tariko khlaile kha adino kuno mote pai kha adino ofia borok belai themarang adino SP tongo SDM nije tongo SDPU song tongo jeng borok no inform khaika borok no saka borok no funuka jenga jaga je jaga wo kesang khai CAB ni against to chung soba khlailai tongo ang bai thang tongo jaga wo abun bagi yang protok khodor sini tini sai tongo ajaga borok mai bai beskamo phai chiriglai phi amara bangli ek ho ne abtam ni meaning CAB ni against to soba khlaimani tawo bangali against to yable emon ki kabangma jaga wo kabangma bangali rok ba haino CAB na hamjagi tongo tangi nga bong thinang ajago pelai chai aboro bosiwi tong abon kok nasuk subai sana thangi an pano abon poro 9 tariko boro ga hake waisa darak tui guri funugo waisa boro burung-burungi beskang khai funugo abo paikha paimani yagulo jeng tamo ga ke chini boro ro kesang-kesang no hamjago jeng peacefully chini nahar mung tamo jeng CAB ni against tosi kebo bai walainani bulainani toklainani abo hai uddesho kri abon bagai jenga dino long tare beli wo kabang ma jaga wo gathering khaimani abono muthagai jeng tamo khlaika kormo tuisa eba korom sorawo jeng kreng sa jaga khlaisine nei 10 tariko sung wan chuk laikha 10 tarik wan chuk lai ajaga wo borok gathering khlailaisine tamo ke sikang dino monu khaima ba monu borok phayana nei ajaga bai thang tong soka aro borok phayo gathering go jeng korom sorai ho monu kuno sik adino unani kokri fekan jun puro same gotona kha monu ba bhain kha ga dino chung monu tongman jorawono borok bai guri lai thanglayo phailayo ani lobio apru jottoi 10-15 jon borok tongmani bai khormi khorta phai thanga nukha aboni yabulo borok
खबरui 200-250 जन फाइ लाथा दा बलम तui anthani evidence bo tong sung evidence sara kok saya evidence abo DM na bori khai DM na rika sung chotno ni kha copy hemon ki CM ni aro bo sung rohoka social media bo sung sara goi tong without evidence sung kok saya evidence sara kok sakan ka o jaga bang tini ma sauje sung communelia je bangali rok bo kaham tong o je photo oba no asini mon ni bangali rok no rohmani ambagai jotto bangali bo hamia jotto tipra do fani borok bo hamia jotto bangali bo kahamung sugia jotto tipra do bo kahamung sugia tamong na kai je peaceful no hamjak nai borok abai khlai singa dino 10 tarikho abai ke khlai tongmani jorabo chine ngo thangka borok thanglai beimani ya gulo borok gulo ei tribal lare maila lamu pitta lamu kaita lamu hi thanglai ke thanglai beimani ya gulo jung ajago nihi nei bangni je leading part of tongai borno ni kasar mazara kok salai beimani ya gulo rohor ka je abai ta anglai di jung nong nim against to ya abon por thakka borok ain thangai je puru hoku duisa ba duma sora phaisini borok phayo borno kasui acid sarka botol bai khitar kha aboni evidence full evidence tomo a evidence sung joto jaga nani kha hai himpano se tabuk nai ni belai wan ma sincha bepar jung awa hai inglai bemani porewo 31 17 tarikho puila SDM ni through the pitch meeting ni bagi ni hinjaka jung aro thangka but ajaga je ঘটনা ঘটি নাই চিন্তানি যে এভিডেন্স তঙ্গ আবরর ফাইবে ya jotto himpano chung gosina kha tangdei chini na harmon sibi ka sunani si aboni yagulo 31 tarikho teisa hai no hai SDM nije ni hinka ara jaga kubang ma borok tongo 48 ni MLA tongo 49 ni MLA tongo kubang ma bazar committee ni borok president secretary jotto tongbayo abhai khlai jeng ajaga bahin meeting khlai lekha peaceful ba pitch meeting khlai ka shanti boithok khlai ka abo khlai be mani ya bulo jungkhe wansuka i pai lekha maka ajaga je chini against of case rikha 6-7 joni mungui bang against of sun photo evidence video evidence we case rikha case rimani ya bulo bor bai thago hinka faidi compromise thanglai siwan ta jung to je furu bahai no kasang no hamjak nai ro chini asike satok tek to umani ya bulo phano au jung thanglai siwan compromise thanglai siwan mansugui oidin sikang no jung uto thanglai compromise khlai lekha both side compromise khemani ya gulo jedino compromise khaya aboni porani din logo ngakaino nukha thasing je samani jini susing de porma bok khorsa education department ro ngka aboni ya gulo kabang ma bahai apro borok mungsi jakha sini kabang ma je employer rok ni mungui je puro bong target mungsa sukung khangkai sini employer rok ni mungui sini HM rok ni mungui pondori kha je borok jibono ajaga thas thangia abahai borok ni mungui pondori kha false allegation thefaka okay chini same ojaga nondon no boni gotona ba maina false allegation sob samai no thajingo chung chini TSM ni general secretary samani kok bahino sungbo khlaina rungu tamo ma kai प्रत्येक क्रियानि न प्रतिक्रिया तंगु जोंहाबो साइमान हिम्पानो जों कसang no hamjabu o कसang no hamjago belai ain kanun no जों मानिवो गभर्नमेन्ट नि रुल no जों मानिवो abon bagai जों musungui tongphano joliui tongphano जों जलिमाना हामै जों COVID-19 नि जराव जों माइ गोबां मानुखा जे सोशल डिस्टेंस नारंना नांनाय चिनि बरर सोशल डिस्टेंस नारगै कक लाम साना नांफुरबो साव किन्तु भिडियो प्रूफ दंगो सोशल मीडिया प्रूफ दंगो बौनि आजागाव ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायजाक दंगो ना कि बरग आजागाव मास्क थुबजाक दंगो आजागाव गैदरिंग के फाइफै बुलाय तगलाय लायनायमोन कान्जलपुर सेम नागरिक सुरक्षा मंच रखनि सब समय न जे प्रूफ तुमफ्लाजानाय कक थेमरां सावि दंगो जों बाबोन एगेन्स्ट खालायमान उब्ले जाबा तामोखै जों गभर्नमेन्ट नि रुल सेंट्रल गभर्नमेन्ट नि रुल बा स्टेट गभर्नमेन्ट नि रुल जे ताबो COVID-19 नि बागै सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायदि आबोनि बागै जों मानगु जों खालाययानि दङ हिनपानो नायनिदि अ मोमेन्ट बरक सलेंटाव बाहायनो खैके सलेंटाव बाहायनो बुरुं बेसरेब खयै आन्दोलन खालायलेखा कान्जनपुर नागरिक सुरक्षा मंच खालाय दङ चिनि बरक आबाहायके खालायके आंखाय बबहाय इनकाम जों सायमैया तामोमागे लकडाउन गरीबा देसे ओ जिरानिया मादबारि गुल्ली बन्द ककजागु गांखाय ताई आबनो साना कक गरि फिया दिनि अ कक आवाय मुंनि बिसिति अ ककनो कसांनो मुसुंगो चिनि हास्ते हापांनि जे नायफां अक्रा चिनि CM नि थानियो ब ककनो कसांनो मुसुंगो ताई जे गोबां मानसिनि बरकनि लिडार तंनाय र बरं थानियो ककनो कसांनो मुसुंगो जे अबनि काहाम तदन्त उंगै अबरकनो पाइनानि इंथों हायाकै जों बसकांगो जों जॉइन्टलि तेवाइसा लकडाउन पाइमानि यागुलो चिनि कतर सभा खालायनानि फानो जों
wansukmung ni bagi yatri senani baddoma nai abon bagi joto ni thani no koyuse abo hai zora tatu budi je sung kesang no manno ningthang ar jasa soba khlaibo sung democratic rule no thangnai ganatantra ni bisinti kheno sung thangnai khlainai abon bagi tabuneo zorawo chini je Sushil Deborma tai chini Brojolal Deborma khoroksa education department tai khoroksa food department bongni case no bahaino dakti painen thung semono tui DM SDM jotto jaga ni theke emon ki CM ni oro bahaino kutung bo sajak mani tongo joint movement against CAB ni bokhattei angka haste hapang ni bokhattei obno naine ni thung borok kesang borok je innocent borok chini tipra do farok abo hai ke false allegation theka jak mani abo hai case rok no dakti paina ning thung tai tabu go jaga bahaino chini 17 May 17 May je mani ajaga bahino sini borom gnang okra Anthony Deborma tai sini borom gnang okra Torun Deborma tai khoroksa sini borom gnang Rajesh Deborma bong mungi bahino false case namjak aba herokno please paina ningthung sung kesang nayo kesang no sung bo hamjago abon bagai o chini haste hapang ni thaniwo kok kesang tongnai dakti pairi thung jungno kesang ke toni di norbo kesang tongdi joto no bele ke hambai